Nongeye kuba ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV. Ese intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo igiye kuba amateka cyangwa turi kubona ikinamico rishya mu bya politiki? Kuri wa gatandatu tariki ya 25 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 turabagezaho amakuru ashyushye kandi akomeye cyane aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira ku meza amwe i Washington DC. Hari amabanga akomeye yamenyekanye ku mutwe wa FDLR ndetse n'ibiganiro Leta ya Kongo iri kujyana M23 mu Busuwisi. Ntuve kuri iyi channel, ntuve muri iyi nkuru kuko ibintu tugiye kubicukumbura mu mizi ndetse tubikubwira byose uko byakabaye nta guca ku ruhande. Nshuti bakunzi bacu tubahaye ikaze muri aka kanya, reka twinjire mu nkuru yacu ingenzi. Niba mukurikira amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko Pilot News TV, murabizi neza ko umwuka wari mubi cyane hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko se ubu bimeze gute? Ku itariki ya 23 z'uku kwezi kwa Mata 2026, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije mu biro by'umuvugizi wayo yasohoye itangazo rikomeye cyane. Iri tangazo rikubiyemo ibyavuye mu nama ya gatanu y'urwego ruhuriweho ruzwi nka Joint Oversight Committee. Urwego rwashyiriweho gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington DC. Reka tubanze dusobanure neza iyi nama kugira ngo mwumve uburemere bwayo. Iyi nama ntabwo yari ihuje u Rwanda na Kongo gusa, oya, yari irimo ibihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga. Abari bayirimo barimo abahagarariye u Rwanda, abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari wakiriye cyangwa host. Hiyongereyeho Leta ya Qatar, igihugu cya Togo cyari gihagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza wa AU ndetse n'akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibi bihugu byose byahuriye hamwe kugira ngo bisuzume niba koko ibyo ibi bihugu byombi byiyemeje biri gushyirwa mu bikorwa cyangwa niba ari amagambo gusa. Kugira ngo twumve neza ibintu, reka dusubire inyuma gato tuguhe amateka y'ibi bintu. Uru rwego rwa Joint Oversight Committee rwashinzwe hashingiwe ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo basinye i Washington DC umwaka ushize tariki 27 Kamena 2025. Icyo gihe hasi mu masezerano akomeye yasabaga ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere kwari ugusenya burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR, icya kabiri kwari ugukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwarafashe kubera umutekano muke waturukaga hakurya muri Kongo. Aya masezerano yo muri Kamena 2025 yatangaga iminsi 90 kugira ngo ibi bikorwa byose bibe byarangiye. Ariko se tekereza nawe umuntu udukurikiye uyu munsi, turi muri Mata 2026, hagiye gushira umwaka wose, iminsi 90 yararangiye kera cyane, ariko nta gikorwa gifatika cyari cyagakozwe kugira ngo FDLR isemwe cyangwa ngo ingamba z'ubwirinzi zikurwe. Ibi nibyo byatumye habaho inama zitandukanye kugira ngo barebe ikibazo aho kiri. Ubu rero reka tugaruke ku byabaye mu kwezi gushize. Mbere y'inama yo kuwa 23 Mata ku itariki ya 17 na 18 Werurwe 2026, abahagarariye u Rwanda na Kongo bari bahuriye i Washington bemeranya ku ngamba nshya zo guhosha umwuka mubi no kongera gushyira imbaraga mu masezerano y'amahoro. Icyo gihe bafashe imyanzuro ikomeye irimo kubaho usugire n'ubwigenge bwa buri gihugu, gushyira imbaraga mu bikorwa byo gusenya FDLR ndetse no kurinda abasivili bose. Inama rero yo kwa 23/2026 ari nayo mpamvu nyamukuru y'aya makuru yari igamije gusuzuma niba ibyo bemeranyije mu kwezi kwa Werurwe byaratangiye gushyirwa mu bikorwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko muri iyi nama iruhande rwarimo rwerekana ibyo rwakoze, aho rugeze rwubahiriza imyanzuro ndetse n'ingamba zafashwe ku kibuga. Buri gihugu cyakoze cyangwa cyatanze update ku byo kimaze gukora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zagaragaje ko u Rwanda na Kongo byagaragaje ubushake bukomeye bwo kuzana amahoro mu karere kandi ko byiyemeje gukomeza gukora ibyo bisabwa byubakiye ku ntambwe zimaze guterwa. Reka mbijize muri banga rikomeye ryavugiwe muri iyi nama. Ibanga rishobora guhindura isura y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi nama leta ya Qatar yatanze update cyangwa raporo yaho ibiganiro by'ibanga hagati ya leta ya Kongo ndetse n'ihuriro AFC M23 bigeze. Yego mwabyumvise neza, ibiganiro hagati ya Kinshasa na AFC M23 biri kuba kandi bishyigikiwe cyane n'amahanga. Akanama kose kari muri iyi nama kashyigikiye bidasubirwaho ibi biganiro. Banashimiye by'umwihariko igihugu cy'Ubusuwisi kubwo kwakira icyiciro giheruka cy'ibiganiro byizwe nk'ibiganiro bya Doha. No kuvuga ngo ntabwo byari ibiganiro bishya byo mu Busuwisi, ahubwo byabaye cyangwa byizwe nk'ibiganiro bya Doha. Abayobozi bose bemeranyije ko iyi nzira ya Doha ari ingenzi cyane mu kuzana amahoro arambye no gushyira mu bikorwa amasezerano magari y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi birerekana ko ikibazo cya M23 kitagomba kwirengagizwa niba dushaka amahoro ya nyayo mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu noneho reka twumve icyo abayobozi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babivuzeho. Umujyanama wa perezida wa Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika Bwana Masad Boulos n'umwe mu bayobozi bitabiriye inama z'urwego kuva rwajyaho, aho kuwa 24 Mata Bwana Boulos yatangaje amagambo akomeye agaragaza icyizere igihugu cye gifite aya masezerano. Boulos yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byashimangiye ubushake bwo guhosha umwuka mubi no gukomeza kubahiriza amasezerano y'amahoro. Byubakiye ku byagezweho bishingiye ku nama yabereye i Washington muri Werurwe. Boulos yakomeje ashima impande zombi uburyo ziyemeje kutadohoka kugira ngo intambwe yatewe idasubira inyuma. N'ubutumwa bwerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikurikiranira hafi ibiri kubera mu karere kacu. Ariko se nshuti abakunzi ba Pilot News TV, reka tube inyangamugayo tuvugisha ukuri. Ese ukuri ko ku kibuga, ukuri ko kuri tele, kuri ground, ku butaka, guhura n'amagambo asize umunyu avugirwa mu biro byiza by'i Washington? Iki ni ikibazo buri wese akwiye kwibaza. Reka bisobanure neza kugira ngo mubyumve. Nk'uko twabibabwiye, amasezerano yasinywe muri Kamena 2025 yateganyaga ko ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda bizamara iminsi 90 gusa. Ariko twegereje umwaka wose nta kintu gifatika kirakorwa. Nibyo koko ku itariki ya 29 Werurwe 2026 igisirikare cya Kongo FARDC cyasohoye itangazo gitangaza ko kigiye gutangira kugaba ibitero simusiga kuri FDLR bigamije kuyisenya no kwirandura burundu. Ibyo byaravuzwe, ariko se byashyizwe mu bikorwa wapi? Leta y'u Rwanda ikomeje kugaragaza ibimenyetso simusiga ko uyu mutwe wa FDLR ukomeje kwidegembya nta nkomyi ndetse ukanahabwa ubufasha butandukanye bwa gisirikare ndetse n'ibikoresho na leta ya Kongo ifatanyije n'igisirikare cyayo FARDC. Ibi nibyo bita kuvuga ibintu mu magambo gusa, ariko ku kibuga ibikorwa bikaba ibindi bindi. U Rwanda rwerekana ko nta kuntu rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe impamvu zatumye ruzishyiraho ariyo FDLR n'ubufasha ihabwa bitaravaho. Ibi rero nibyo bikomeza gukoma mu nkokora amasezerano y'amahoro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko igiye kurwanya FDLR, ariko ku kibuga bagakomeza gukorana cyangwa bakabareka bakaguma gukora ibikorwa byabo. Ibi ni ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar basabwa gushyiramo imbaraga, bagakora igenzura ryimbitse kugira ngo barebe niba koko ibyo Kongo yiyemeza ibikora cyangwa niba ari ukujijisha amahanga. Reka nsozi inkuru yacu nshimangira ikintu kimwe. Ibihugu byombi, u Rwanda ndetse na Kongo, byashimiye cyane ababafasha muri iyi nzira y'amahoro barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse n'igihugu cya Togo by'umwihariko.
biyemeje gukomeza iyi nzira kandi ntibasubire inyuma. Ariko icyo twese tugomba kumenya ni uko amahoro adasinyirwa ku mpapuro gusa, amahoro ashyirwa mu bikorwa ku kibuga. Igihe cyose umutwe wa FDLR uzakomeza gushyigikirwa, gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda bizakomeza kuba inzozi. Ese wowe ubikurikirana urabibona ute? Ese ubona inama zikorerwa i Washington na Doha zizashobora koko kuzana amahoro arambye hagati y'u Rwanda na Kongo, cyangwa n'andi magambo yiyongera ku yandi? Ese igisirikare cya Kongo kizubahiriza inshingano zacyo zo gusenya FDLR, cyangwa n'uyu munsi amasezerano azarangira ku mpapuro? Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu hasi muri comment section down below, kugira ngo dukomeze tujyane 5 kuri 5 mu bitekerezo uko mubona iyi nkuru ndetse n'inkuru zose tubagezaho. Nibagirwe gukanda like. Ndabakunda cyane, turaza kongera kubonana mu kanya mu yindi nkuru.